urugamba rukomeje kuba urugamba, amabombe akomeje guterwa umunsi ku munsi, gusa nubwo aterwa hakomeje gushakishwa ikintu cyose cyatuma intambara ihanganishije umutwe wa M23 n'ingabo za Congo FARDC yarangira. Ubu amakuru noneho akomeje gushyirwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye nuko Angola yari isanzwe nk'umuhuza hagati y'ikibazo cy'umutekano muke uri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo yamaze kurekura izi nshingano, yamaze guhagarika kuba umuhuza mu bibazo by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Leta ya Angola kuri uyu wa mbere tariki 24 Werurwe yatangaje ko yaretse inshingano yari imaze igihe ifite zo kuba umuhuza mu bibazo bimaze igihe biri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni amakuru yemejwe na Perezida wa Angola mu butumwa yanyujije ku rubuga rwayo rwa Facebook. Perezida João Lourenço wa Angola yaramaze igihe yarahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Congo, byatumye umwuka mubi hagati y'ibihugu bibiri u Rwanda ndetse na Congo urushaho kuba mubi. By'umwihariko leta ya Kinshasa ishinza u Rwanda kuba nyirabayazana w'umutekano muke uri ku butaka bw'iki gihugu. Angola ivuga ko ibiganiro byagiye bihuza ibihugu byombi byatumye Ukuboza mu 2024 haterwa intambwe ikomeye yo ku rwego rw'abaminisitiri, ku buryo RDC yemeye gusenya no kurimbura burundu umutwe wa FDLR. U Rwanda narwo rwemera ko rugiye kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Congo ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwamaze gufata ndetse no gukura abasirikare bose bari ku mupaka. Ariko ibi ntabwo byigeze bikorwa kuko i Rwanda icyokora ivuga ko ubusabe bwa buri gihugu butigeze bwubahirizwa, ari nacyo cyatumye tariki 15 Ukuboza 2024 Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bagombaga guhura batiregeze bahura, nyamara intambara yo igakomeza kurushaho kubica bigacika. Angola kandi nkwibutse ko ihagaritse kuba umuhuza hagati y'u Rwanda na RDC nyuma yuko tariki 18 z'uku kwezi kwa gatatu Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bahuriye i Doha muri Katari. Ibintu bisa nkaho byababaje umukuru w'igihugu wa Angola, dore ko ku rubuga rwe rwa X yatangaje ko umugabane wa Afurika ari wo ufite inzira nzima yo kwikemurira ibibazo ku kijyanye n'umutekano muke. By'umwihariko Perezida wa Angola ntiyahwemye no kugaragaza ko inshingano zo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi bigomba kuzakemurwa no kuba ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bishyize hamwe. By'umwihariko hari amakuru yamaze kugenda amenyekana yuko izi nshingano zigiye gushakishwa ikindi gihugu zahabwa cyangwa se zigahabwa ubundi mu perezida. Murabizi ko perezida wa RDC na Perezida Paul Kagame bari mu nshingano zo kuba bashakisha ikintu cyose cyatuma iyi ntambara ihagarara. Gusa amakuru aravuga ko uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ari we ushobora gufata izi nshingano agatangira kuba umuhuza mu bibazo by'umutekano muke hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Kigali. Nyamara nubwo bimeze gutyo, Angola ivuga ko kandi ifatanyije na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu minsi iri imbere bazafata ingamba zikwiye zirimo kugena igihugu gifite perezida ushyigikiwe n'umuryango wa EAC ndetse na SADC kigomba kuramutswa inshingano zo gukomeza kuba umuhuza hagati y'u Rwanda ndetse na RDC. Angola kandi yahagaritse guhuza u Rwanda na RDC nyuma y'iminsi mike ya Katari itangiye izi nshingano. Ni nyuma y'uko mu cyumweru gishize Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bari bahuriye mu biganiro imbona nkubone i Doha muri Katari. Angola biciye muri minisitiri wayo ubanye n'amahanga, uyu akaba ari Ambasada Teta Anthony, yagaragaje ko yatunguwe no kubona Kagame na Tshisekedi barahuriye i Doha muri Katari mu minsi
nyamara leta ya RDC na M23 bakabaye bahurira i Rwanda. Ashimangira ko ibibazo bya Afurika byakabaye bikemurwa n'abanyafurika bo ubwabo bidasabye ko bijya mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Ikigaragara ahangaha inzira za politike zose zatangiye kutubahirizwa, haribazwa ikigomba gukurikira kugira ngo iyi ntambara ibe yaranduka burundu. Ibi kandi bigiye ahagaragara nyuma y'uko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amenye amakuru y'uko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba asabye izi nyeshyamba za M23 gufata umujyi wa Kisangani ndetse zitawufata ingabo za Uganda UPDF zikawufata mu minsi mikeya. Mu nyandiko yanyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko igisirikare cya Uganda kitazigera namba kibangamira M23 mu gufata Kisangani, ariko bakwiye kubikora vuba cyangwa bakabikora ubwabo. Yagize ati igisirikare cyacu UPDF nikizigera kitambika M mu gufata Kisangani, ariko bagomba kubikora vuba cyangwa twe tukabyikorera ubwacu. General Muhoozi Kainerugaba yongeyeho ko amaze kwakira ubutumwa bwinshi bw'abaturage babo bava i Kisangani ko igihe bahabwa uburenganzira maze bakafata mu gitondo. Ubutumwa bwa Muhoozi abwanditse mu gihe amaze iminsi ari mu rugendo rw'iminsi i Kigali, no mu gihe havugwa ko ingabo za Uganda zakubise bikomeye cyane umutwe wa Codeco. Ibi kandi abyanditse mu gihe M23 yatangaje ko yarekuye umujyi wa Walikale ndetse n'ibindi bice byose biwushamikiyeho.